Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henin kasngi kah nyo trek ubnai leber. La play parda ya kejing yakop lekai football. Ya kebalatip kom ke Assam Rifles Invitation Football Cup 2018. Kebala perlong Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Polo. Kebala perlong dekat Assam Rifle ringkat ke Jintrelang bat ke Meghalaya Football Association. Ya kini ke Lempong la play pajba daulat ke Jela Ugangga Prasad. Uberalong kongsan hagani ke Jelang play ringkat ke Jinanlang Menteri Sarkar Jela. Jong kani ke Sarkar MDA Bamenta uba Alexander L. Heng ubadai kami ya katnat ke Kot Kekhia ringkat ya katnat Information and Public Relations bat katnat Arts and Culture. Nangta u Director General jong ke Assam Rifles u Lieutenant General Shokin Chauhan bat QA. Hakani ke sedang jong kani ke Lempong la sedang ya ke Jekon da ke Kenhon jong ke Saumer Sports Club bat ke Lau Sotun Sports Club ke bala pelem no ya ke Saumer da Argo Lanot bat yakini ke go latem da Ubawari Kongstia bat umrong Karaswai. Hakani ke Jacob lawan Sementa da ki country tuli ki Kenhon ki banyak ni ya ke Namnado jong kani ke Lempong ke Bankot hakakatnyo trek mentahi ubnai leber. From these two teams are one of the best that we have in Meghalaya. It's very, very, very strong, isn't it, Zach? Oh yeah. Tujuh oleh sekarang yang berlangsung ada kepuas posisi kita dapat jadi skill ini masa kita yang berusaha dengan baru bulu kita itu mau dari biasa itu bersudah. Kalau kita ini orang Zach mereka kentung kebencong langsung yang adalah langsung mereka ini tadi yang langsung kalau pesan banyak di bawah. Kita macam tu kalau pergi ke sana, minta kami kedai kesin kemudian yang bahkan standard yang kini Assam Rifles Invitation Football Cup dengan buat minta. Ini tu kalau champion minta kesin kemudian job yang tu kita Manchester. Dia seperti dia kalian dengan South Nehru dia mencoba dia bagaimana dia kalau kita Sponsor